Entek kaki kita ada Padir. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys, gratis guys. Gak ada ruginya guys untuk subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys, gratis guys. Selamat menonton. Enjoy. Oh bagus kamu. Kini kemarin saja ke karo. Terus Ya Tuhan malaikat abdi kadir. Kamu memang aktif sembahyangnya, tapi satu, kenapa mulai sejak kecil nggak berhenti mengerap sapi? Rekeng udah tenggap kaler. Ayo, manggil. Susang rematson ada ji. Panggilir nang kok boleh. Aduh kaki dia magiging. Kaki si manis sapi mulon. Ay ko pa korap pa siya. Ibalin na. Sabi rin natin. Amulay din ibajang terus kaler. Mas Pur, Pak. Aduh nomor 1 dia. Jawabnya dari. Dia mati tak burung. Pabilis na puro tubusan. Mun maratong na. Mas Pur dalam. Lahir si kening mucor kayak kiloon. Ya sapi seron ang bungi. Aduh. Bakun segala manusia, bakun berproses kapi. Lebih tegang kepala. Sampai mabuk kepada tak mabuk. Yamun pa aman nyaman. Tegora Pakistan aman. Yo mati. Ya baik pagkeluar ke tapos kita buko na. Laitong ngola meron na pablo kayo. Mau kita buat aja tuh, Ben. Aduh lah, sila bakun banyak. Urus nerda remu urus nerji. Aduh lah sajong. Tinggal pablo yang mati bulu ko lewat tinggal. Benek ngapa ta ko mati kita kalan lagi. Mun pa mati ta kalan na tawa mati. Pagkalian lagi. Sanyatan na baca kaki. Orang mati. terus jeling gitu. Munggo jeling na. Abay kan na. Jaring labakun lay pamasok maraga sa kape. Kuat dia nampan ni. Oh, Arya eh. Entek kaki kita ada Padir. Maju ke ngocak. Cek ngabunga gitu. Jangan bunga iku. Ya tebak mungkin lapara. Ngolok terus nyalatan yang mati ro kana. Ngolok bila keburu orang yang ada kape. Lagi keburu kiamat keburu. Bila cai buan tahun Mat nanti beku kan jadi nyaman lah. melang. Ya karo senyaman lah karo ngoreng maragi tanah mati beri sing ngosongake ya. Mun kiamat siapa sing ngosongake nah. Ada ya. Ije ringan lah tak ada sabau. Tak yang poron tak ko abau apa tangki teh. Kalian kebanyakan curang. Siat juga. Nah, Ya. tangki.